ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Таштид. Араб тилинде таштид белгиси үнсүз сыбыштардын үстүнө коюлат жана анын эки жолу окулушуна себеп болот. Таштид белгиси төмөнкү белги менен берилет. Эми бул мисалды карасаңыздар, абба ба тамгасынын үстүнө таштид белгиси келген. Таштид белгиси келгендиктен бны эки жолу окуйбуз. Ошондой эле таштиддин биринчи тамгасы сүкүндүү, экинчи тамгасы аракеттүү болот. Абба, абби, аббу, атта, атти, атту, асса, асси, ассу, иджа, иджи, иджу, ихха, иххи, ихху, ихха, иххи, ихху, удда, удди, удду, узза, уззи, уззу, урра, урри, урру, азза, аззи, аззу, асса, асси, ассу, ашша, ашши, ашшу, илса, илси, илсу, идда, идди, идду, итта, итти, итту, узза, уззи, уззу, а'а, а'и, а'у, агга, агги, аггу, аффа, аффи, аффу, акка, акки, акку, акка, акки, акку, алла, illa, ullu, amma, immi, ummu, anna, inna, unnu, awwa, awwi, awwu, ayya, ayyi, ayyu, ihha, ihhi, uhhu. Таштид белгиси сөздүн ортосунда же аягында келет. Мисалы, бул жерде карасаңыздар, таваккулун сөздүн ортосунда келген. Таваккулун, каббаро, саббих, тадаббурун, каддаро, заккир. Эми ылдыйкы катарда сөздүн аягында келген. Далла, муррин, муррон, ихмарра, саррин, саррун. Бул жерде таштид белгиси эч качан сөздүн башында келбейт. Ошого көңүл бурабыз. Машыгуу, инна, илла, амма, ламма, кунна, лиллахи, калла, таббат, гаррака, иннахунна, фасалли, фасаббих, توابا كلما يسره حصل كأنهن وعدده سجرت يكذب فحدث فعززنا تطيرنا سجاجا غساقا كذابا ممددة لترون حمالة مطهرة نفاثات سيذكر تخلت زللناها تكلمنا يسرون تدعون ذريتهم يتجنبها سيجنبها يمسكهن للمطففين يخصمون للمتقين فسنيسره يتطهرون لنخرجنك لنرجمنكم ليمسنكم ليستخلفنهم